qaf ta ba tidak buka juga mati dan juga mati jim kemudian mati sport kemudian mati qaf kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim Wen mati tetapi hana meruk baik meruk hanji baca baik baca ghairil maknanya berarti kait dengan qalqalah. Sedangkan wen kan huruf qalqalah. Panci kita baca cara kita baca baik qalqalah ghairil maghdub pagah mencampur dengan huruf ba ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi baik maghrib baik maghrib nanti menang ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, beda dot dengan wa. Sabah huruf dot, sabah huruf wa. Beda cara baca ni. Dot, kita baca huruf dot yang merumpuk binih-binih lidah dengan ban-batung gigor itu. Ba, boy, bu. Yang dot. Swat, ini ba alif ba. Swat, dot. Yang berarti mukabah. Hana bijah kita baca. Lagi dibit tentang ba. Dah. Bot, bo, boy, bu. Mana cara baca bot? Yang terbawah tu ada pa, wa, wa, rompak ujung lidah dengan ujung gigi ke tak tu. Wa, tebal bacaan Anji. Anji terbaca ghairil maghdub. Yang berarti huruf wa. Kembali huruf. Kalau in makna. Betul bang? Betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa bang. Buide mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suat, Pangarif, sip debat ya. Sit, baca huruf sit, bek mutun ngangen ngigo. Beda baca mutun ngangen ngigo ngan kon ngigo. Baca mutun ngan ngigo, ulam ngigo. Tang semua ngigo di sini mutun huruf di sini mutun angin ketika terbit huruf sin. Nyo hana mutun ngigo lu baca. Sa, si, su. Hana mutun ngigo. Mutun ngigo lu baca. Sa, si, su. Beda? Jauh beda? Cukup beda. Bacaan yang benar bak huruf sin, bek terbit bek mutun bak ngigo. Sa, si, su. Mesti sa, si, su. Yan. Ini ditebit huruf sin. Yang untuk tak upah wajah depan boleh. Kan apa? Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bismillahi. Ha yang nampak lafaz jalalah halam dada. Lagi orang hai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok hai depan. Ha, dah boleh. Tupit ha halam dada. Bismillahirrahmanirrahim. Nir rahim. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ha bek mati. Nir rahim bek mati ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain dah berhukum. Sama lagi kita baca huruf guna beda. Ain, hamzah, a kita baca. Alif, a kita baca. Banyak ain dah berhukum. Ain. Ain, au. Mana kita? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Gua macam tu bawah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Alif macam tu bayar. Lebih baik. Macam tu. Iya. Bang, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke?
berlebih. Kakiku. Kakiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal huruf apa? Huruf angin dalam apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Lin. Waladdallin. Waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Dan menggancing pipi. Yang menggancing pipi tetap harus membaca huruf mim. Waladdallin. Waladdallin. Lin. Waladdallin. Lihat di waladdallin apa? Waladdallin. Payah lula mah, gula tha yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hana apa kan? Hana agak tenang tau. Sin, bos, ta, po, beda-beda. Ihdinas siratal mustaqim. Sabah po, sabah ta. Beda. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bot babah berbulat, lidah bermudun dengan ban bandung di gora tu, pinggir-pinggir lidah mudun dengan ban bandung di gora tu. Bo boy bu waladdallin. Saat mulai baca huruf bo boy bu, saat mulai pun ke membuat pinggir-pinggir lidah, benih lidah dengan ban bandung di gora tu. Nampak pun gigau bagian dalam. Bo dengan ujung-ujung. Nampak pun gigau bagian dalam. Bo boy bu. Begitu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau. Dan merempak bibi dengan bibi. Waktu ketika walau dal. Mau yang menggancit, hand ditubik huruf ba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Walau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sin, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sin, san, sisu. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Swat vài động hả? Swat vài động á. Swat suy su swat vài. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. baca walau dallin yang bijak najib wa baca walau dallin ولا huruf Dubai dia salah apa ya? ya hansip Dubai kadang-kadang hampir sama antara ta dengan to. Yang huruf yang tebal nak jumpa swat dot to wa qaf ghain kha kha yang apapun harakatnya jumpa hurufnya berarti tebal bacaan. Tebal mata itu bari kawin bari waktu bari miyuk tetap tebal bacaan. Itu boh 8 boh dengan huruf ra dikecualikan apabila ra yang berbaris di waktu baris depan baris fathah yang baru tebal bacaan huruf ra. Bila ra yang di dua baris miyuk yang bacaan tipis ri dia kena ri Mia duduk je. Ra yang baris kuih, baris dhammah ke. Yang bacaan je sedang-sedang saja. Ru ana susah baca. Yang susah baca ra ri untuk repeat. Susah. Supaya boleh tak belajar. Sambil belajar kalian Pak senang salah lengkap kalian duduk sembahyang 4 huruf yang anda kena tanya ada baca tanya kadang dia jajak tu juga ke kena nejak tu dia ke benar tu kena nejak tu lagi pandai tu. Oh hana ni buat aja HP kena foto ni foto Fatihah foto nya tabo pun at-tahiyatul nah doa tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibah yang foto itu boh no tang hanapa no hanapa pun nak geran no apa hatu ku random dia tu apa yang boleh no tu apa siapa ni tiga sekaligus upah ke dua likut upah likut kahajud dia ke baca bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin yang dah lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dah lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca huruf ghain dan wawu. Ghairil maghdubi. Nama ke? Kita baca
ghairil maghdubi alaihim. Begitu mati huruf ghain langsung sambung dengan huruf dad. Ghairil maghdub. Pegang. Moya dapur muruk panjang huruf huruf yang pasti muqalqalah. Salah. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Panjang huruf mad ladim harfi musbaq. Mad ladim harfi musbaq. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin. Dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihat kita. Baca. Ayat apa? Huruf. Adalah. Fatihah. Bismillah mata ganaglah tu. Tapi huruf sin mata nyanaglah. Sebab paling susah dia baca huruf sin. Susah baca. Sin mana? Ayah sat apa? Baik mungkin bagi dua, mungkin bagi si. Maya. Sing. Sa si su. Sa si su. Sa. Karena yang mungkin bagi dua, terkedi tengah hana lagi dua, tebuk di dua tu. Sin hanya dia baca. Nên nhiều mà nè. Được bớt video thì xin nữa cho được video thì. Enggak kali. Komando. Xin nữa cho được video tu. Yang berarti sin hanya baca. Maka hana lepas mutun. Mama yang mutun kan bagi go, pak musi dia mutun, datang video dia mutun tetap kita baca huruf sin. Lalu kalian habis cari. Hana video gede. Nah gigo na gigo palsu ko ha. Dan kalian yang baca doa mate rom lengai yang to sikit. Sikit ha. Rom lengai sikit. Dong kalian masa gigo ke hana ku proses baca. Hana lu tu awal gak yang orang pari. Ha? Hana lu tu. Yang itu genyan berarti waktu baca huruf setiap huruf bandung huruf yang titik huruf yang baca kan bak digo gitu. Baca betul. Bak usi betul. Maya huruf yang bersambung dengan digo itu kita baca. Maya jid baca huruf sin, huruf lain tetap terbit. Tetap jid baca. Han tidak. Baca huruf bot untuk yang Fatihah ha? Fatihah yang berarti wajib belajar buku 7. Wajib normal buku 7. Sesuai huruf buka ke orang karo ya. Kalau bukan kajian nanti wajib belajar ada kajian pi bayar upah gitu tapi betul mama yang Fatihah hana betul kakak nak pergi sembahyang dah sembahyang nak culah calon dah sembahyang hitam talak kata tujuh kebut kata kajian tadi kebut jangan nak betul Fatihah benar Fatihah rukun yang wajib rukun yang wajib tinggal, rukun yang wajib salah. Kita taboh sembahyang, hana betul. Taboh sembahyang salah. Nah, ini rukun yang wajib. Salah taboh rukun yang wajib dalam sembahyang. Adalah Fatihah. Yang kedua rukun yang wajib dalam sembahyang yaitu tahajud.
iftitah. Doa tahiyuna at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sabuh ta sabuh po. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya baca huruf qa. Anjir baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anjir mana? Huruf qaf. Huruf Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang bila pandai dia foto je siapa. Dia rasa nak duduk ngulang 3. Tak betul-betul. Raya tak tu. Kadang orang dalam kedai duduk bukan duduk untuk raya. Sebab dalam punya 3. Oh ya. Apa? Harus kau datang sembahyang. Sembahyang nak ke sembahyang tangga kira. Tak lu tekan Al-Quran ke orangnya di daerah ini. Kalau datang lu tekan. Yang hanya jadi huruf dan puturi huruf ini. Yang kajut huruf dan pupah pada tepi. Dan pupah dah yang tepi. Dan puturi dah yang tepi. Kan dipilih huruf tepi yang tepi. Baru lu pupah panjang. Tajwid. Dengan tajwidnya tu gad dah baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran kan dengan gad tu baca nafasai bacaan, huruf bacaan, na tajwid. Yang kerana berarti yang gad dah baca Al-Quran. Yang berat tak tentukan baru. Maghrib ibadahnya susah baju. Maghrib ibadah malam ni susah baju. Maka belum yang ada mobil sekalipun belum balik. Yang ada mobil sekalipun ada nama malam ni susah baju. Faham lah. Jangan je bela je ya. Sebabnya ada yang wajib pun tak. Ya menang banget. Fatihah ni. Apa? Marah lah. Kembali. Fatihah macam berarti susah ya. Gak kui berarti jangankan sanggup tanya yang najib sama sekali. Duk orang yang kajian Al-Quran yang berarti ketika gemurno Al-Quran bak orang yang ahli qiraah susah gak kui susah. Muammar so kun najib Quran. Muammar yang perlu bak kata so kun najib Quran. Video kuna wajah ya kena bernu ni. Ada ya punya agama tu. Wayang ikli. Padahal dia pernah kata yang lebih gaya apa. Tapi terus bagian salah. Huruf je salah. Apa ya ikli? Hetun murno. Yang Muhammad. Hetun di murno Al-Quran dia cek. Sehingga muturi dengan cut misni yang bermohnya. Yang dia cek. Baca. Berno menanci ambil berno kamu tuh kaji ke berno kalau minyak qiraah kita yang baca qiraah yang mudah qiraah hafaz nah mudah paling mudah baca paling mangat baca nah qiraah yang lain tu yang hebat tak baca.
le datat qiraah. Dan tak boleh dengan qiraah 7 qiraah sama. Yang sering kita dengar. Tapi nada qiraah kan 7. Yang masyhur 7. Tapi nada qiraah yang hanaje tu dia dan hanaje depu. Dah ada mudah baca itu apabila ada depu qiraahnya. Ada mudah baca. Karena lagi buku di bahasa sen kan. Pakai kun warna hair itu. Ana kun warna har tulis warna har kau pakai baca warna hair. Nah tam dengar tak? Nah. Wadduha kau pakai kun wadduha. Dah wadduha tulis. Sepok qiraah. Payah buku. Ana muka harum baca, harum. Ana 4 pedang buku. Oh. Maaf, buat keputusan qiraahnya Rasulullah langsung. Nah, 7 draw yang masyhur. Termasuk hafaz yang katanya baca bacaan yang